Shillong Spotlight. Jengah kadai bat lador kau nak, dia kesenang jengah kadai na pen Ursula. Kebangas dang nengkong ban pun bisli kadai arah jar kan dia. Nadu orang kena ke instrumen kebangan kong deka gitar. Dia hadir ngapai tem mandolin dan kiperlok ki bawan rau harmonika. Kita ketur ngai tenat tengah persiang. Hadir juga harmonika. Aku apalah ban tem violin. Iki tem violin ki kamtam ki jeng roy country bluegrass tek tu ka kering yang penlongnya pangan ko ban persiang lang. Ki bahayeng kismat bahawan thiet ki kaset homecoming Bill Gates ha te udon we nong put nong tu put ya ka tin whistle te ngai tenat pelat put ya kata jing roi ngong te ngaku apla banyak thiet nong tu bisli ski ngapa sa ka bisli kan apa khadu entah penoksan yang abangan net pulis nong bisli kan. Dia ban kasap ka bang don mo long ki ba minat teng ide ban don ka jing ko jing mat mas camp teng stom ya lade